Halo, assalamualaikum, selamat sore guys. Ini prosesi mau ambil ayam dari Mas Agus BR. Kita sudah lihat video pertarungannya. Ayo. Kita mengarah ke rumahnya Wahyudi, temanku. Karena biasanya spesial gabungan kalau kita fotoan. Oke, kita lanjut perjalanan kita guys ya. Bagaimana Mas itu ya? Rekam ora? Ya, Rekam ora menitane ketok ora? rekam. Iki apa-apa mbok menek ora. Tenang ya jane. Ora penyet ngono kok. Salah. Wes, Yo, wes. jauh ya. Oke, nyala. Oke, perjalanan bersama Bapak Wahyudi Utara. Ada titik kiri sekarang. Penting roh kualitasnya. Tujuan ke rumahnya Bos Bintang Remaja Yusuf di Sarduli Mugiarjo. Ngono. Sapa jenenge sate? Sate tak jono. Iki jenenge sapa Mas? Iki jenenge patek. Patek. Kemene wong jenenge Umar Patek. Ah ya Sumar Patek. Ayam mahal. Agar 1.500.000 lepas. Patek. Mbok tidak patek celok. Patek celok kuali. Iya. Didolen kene jenenge ukuran piro Mas ini iki? Terus tengah, Mas. 2,5. 3,5. Iya bener foto. Papat iki. Bener di foto. Oke. Pembelinya Mas Wahyudi. Tiap Mas Agus ya. Tilik-tilik habis silaturahmi. Ora tahu latihan. Serak ya teh, mesang kan? Ngeterke. Iku keserak ya teh. Aku Serak. muterak terus. Nggih. Kok serak? Omongane. Ini dodol jam piro Mas dodol? Dalem Mulai dodol jam piro? niki mau mungkin aja. Udah dole nang ngarepe dekne kok. Ini saiki sepi kok Mas, ora kaya dek ben. Lanjuran. Rp600.000 lanjur. Agar patek ae, agar ora apa. Patekan. Nah, Patek celek. Cara anu. Cara
Iya.